di pasikola suju opilalan na suju opilalan na patehe ilaw iha ilaw ki amacang ilaw ki apahangan ilaw ki tepa ilaw ki keberhasilan suju ki ilaw manang yaro nasaba umron na minato mangilaw tahu opilala sampajang tapahami apa yun ang tunay na kataw magkuto masampajang nasaba din na pahami kada iya janji na po ng Allah Ta'ala he apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilaw puasa wadingi pake mangilaw haji wadi pake mangilaw sakka ito pura mapasu sakka wadi pake mangilaw pasidate wadi pake mangilaw ina draga caw iko sampajang ina tuliyasi ko sampajang pura ko masidak kamu mangilawat di say karima pura ko mapasusak ka mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana ina sampajah dega cawi sinin na paparenta na paturong po ng Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina to ampay nabita agi gimelo na jama ina masampajangi asal na sampaja sunah haja agi gimelo na pila iya kung kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galungnya deki mapamula to makada deto gajero na wattu balao deto gana asam pajani lalang na sampajani sujuki po dali halalamu alenga patunju melo ka hama pamula sapai tapasalama ito ilaw ni manre balao aja tacene madare maka sakka balao loki masampaja tilaw Tunggu pemipita mo matanda sa nasa ngara sa kabalaw. Aga dia. Indo dari ke nang kata sampaya ya ko pakakasabon ri mangilaw. Kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Nah, jadi ini mana ada mutilaw. Dega mijak ilaw ki angkana kami mendaftar namelo ki ko lulus ilaw per. Ilaw angka lakai cai podanada ilaw angka bayi neliwa kadona ilaw ko yang mana itu jadi asam pajangan ni angka waktu bicara ni angka waktu orang sempajang ina makanja landa yang terima sempajang untuk minta sesuatu keda pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajat tahajud silang sempajat sunnah ya namudian rakan aja tak ada ruang parakan na dito apa iya ko nabita to nga may tachuri mas sempajat tahajud wah madar dia na pala to suratul Baqarah sirakan dito pagagay mango ko masampaja sirakan na pala ti dua geso talu geso sitang na ito panang kadi pa iya kong kamako capu jamaah na kecuali yang mondro memang itu jadi ilaw ni yan ito nakalaguruta mode aja mo wala na susero makaraga na baca kega na surau baca baca ni kega magampang kega manyama musa di makana ya toya ko kulu Allahumo law baca hais itu iya na roh inna atayna iya na roh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wal-laili iza yagaza wal-lail yaitu wasyamsi bawal-lail ya ko pasikola ta suruh baca ya namelo labu matan nase ya nama celana suruh baca ya dua surah wasyamsi si bawal-lail suruh baca dua maka iya ko na baca wasyamsi itu ya lingi kecerdasan dari semua bidang dia na cidi ni keahlian lah ya lingi kecerdasan dari segala bidang yaitu situ ko walay de to sinakan na ipitan na lino kung kataw ni solangi bijabijata ni solangi te itu insyaallah dia na berhasil itu tapi melo pilabu matan na so dibaca de nak kada tangaso de to nak kada ele iya ni ko melo itama mangaribi sakit ko na salawa na tawo ko masige mapasalawa na baca niya napa tabaca kung a'udzu birabbil falaq supaya de na kanaki guna-guna dia nak kena kiri-kiri makalelong kemudian kurang surat binas supaya aja nak kena kipitan na taudino na solang kipitan na taudino na paujaki temaga ki untuk terhindar dari situ tapi ia kota baca ya pae
wasyamsi wal laili wa subrabil falaq wa subrabil nas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrita iya tu tahu dalena pada wadusi. Apanya? Jadi di mana? Amal kami ya roh, terutama ke pasikola. Amal kami ya roh. Jadi itu diamalkan terus. Ya tia Pak Bu madariko mamotor karena mecawi na wate maka ada masalah ni tadi Pak bacai. Saya sambil di kendaraan itu membaca. Baca itu. Ya kalau sampahmu pipada nak maka ada sampahmu pas letu karena pasalawat teh baca jolo. Ya, jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bersih, wa bersih. Istilahnya maka dia bersih dia nak petu tu. Si tindro-tindro. Komeki ale dalle si todo-todo makiro. Aja makada mapat tu lala pasi matanan apa siyang ka. Maka tamakara kasi jay ipalawin apa wadingan ka. Aja. Roh, amalkan. Jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah. Hitungannya untuk menurunkan rezeki. Tapi ya ko wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya ko milih yang amacam dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini, lesan itu. Amalkan itu. Jadi pelai kona pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah.